Damdaman tayo pong pasibay ngeni ing April 29, 2022 episode ng Maka Pilipinas. Boto ko, dangal ko, ipagtatanggol ko. Kaya dari Brother Alex UC, Reverend Justin Gatus, ACYM Head at Father Steve, Sister Hildegarda Madayag at Brother Rainiel Tarok patungkol king youth and election. Kaya biye po ing kayong talasuyo, the Reverend Father Joseph Mary D. Bacay, ing Station Administrator ng Radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, king pamangati king panalangin para king halalan. King lagyunigig pa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Manalangin tamo ban king daratang apabansa, ang panlokal, ahalalan, ing tune maghari, iyeng kaburyaning Diyos, amamantabe, karing sablang bansa. Abi-abi tamo ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampon terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabuatan, man makapamiray. Iligtas mo kami, Ginoo. King kaya ng malit, king pamaglinlang, ampon makitid, apandalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampon kapanyiran, apamangamano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensya mi yang gawan tune tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kapayapan king kekaldan, ing magibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning dignidad ning tao, yang palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka ampon may na, idarimigit miunang mirtukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese king kadikasan, aliya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong, yang mamiedalan king daklat, ning kapayapan, ampon katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos at lugod, kalupang tao, ing making tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo. Pastul ning kaladwami ampon talapagligtas ning meto sikluban, ing politika yung pigkalub mo kay kami. Meto nga panagkat ban sumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, antimoy pamanantabi mo kay kami. Manano na sanang ing pamanantabi mi king politika, para karing botanti, ampong kandidato, mamye parangal, kimal alagyumo, at makasaw ban sumulong kami, king kabanalan, manggaman, king alanganga. Amen. King nagkunigig pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. The views and opinions expressed by the host of Maka Pilipinas program do not state or reflect those of the radio station and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host or their guest do not reflect those of the program and the radio station management. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian. Na Maka Pilipinas, na Maka Pilipinas, na
Makapilipinas, iboto ang Makapilipinas. Na Makapilipinas, taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matino ang pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihan panlahat. Di mangiiwan, makakasama ang lahat. Makatotoo, hindi sinungaling, makalingat, maalalahanin, makatarungan, makakalikasan, iaalay ang buhay para sa bayan. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, maganda sa kanya lahat ng katangian. Na Makapilipinas, na Makapilipinas, na Makapilipinas, iboto ang Makapilipinas. Yeah, makakalayan, ito'y paglalaban, makakapayapaan, ayaw ng karahasan, makabatas at makabayan, masigasig tumulong, makaahon ang bawat isa, malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat, makadiyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian. Makapilipinas, 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 iboto ang Makapilipinas, Makapilipinas. Kakaluguran kong Makapilipinas, boto ko, dangal ko, ipagtatanggol ko. Makayantabi kayo po, Keniking Radio ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, Keniking Makapilipinas. Ing programa tamo para king halalan 2022. Ini po'y Reverend Justin ing malatiyong talasuyo, king sakop, at syempre, kayabe kaya pa rin po'y ngalang kakupas-kupas at sobrang sigasig tamong volunteer since yung minunang panahon. Yung po pakilala niya po yung sarili na at yan pa pong mamugi kaya kayo. Maya pagat panapon po, ini naman po ing talasuyo yung mas malati, Brother Alex Yusi, Ibat Kimbalen, Mexico. At yuta na kita pong kapat ay apulong episode. Kumusta kayo ngan pong patuloy amanang tabi kaya kami kening Makapilipinas. Balo niyo po, Tito Alex, as nakasanting itang nandin na itang ikit tamo king intro. Iapi niya po ita ing animation song na rin kaya katamong Arkidiocese at pasalamat tamo pong maragul king Archdiocesan Social Communication Ministry na panimuna na pong among Al at Brother Nigel kanita pong masanting video ay ita at syempre po kareng kayanakan at Sokko Ministry na naman ning Good Shepherd Parish karin king Bulaon, San Fernando. Kimpamani muna na pong among May, ne po, yung karelang parish priest. Maya pa oras po, kaya kayo nga, Hello masanting niya po. po itang video, ne? Opo, number one. Kabudterak kasi bala mo, atin niya naman na mensahe. Ne? Nung albentaya po, akit taya po ini king Facebook page na ning PPCRV Namfrel, at saka po ning sakop at ning Archdiocese tamo ipangalat taya po. Ayan. At uli na nita, Tito Alex, halos 1 week na mo po, ne? 10 days na mo at halalan na. Anya po talagang dapat ngeni pa mo hanggang ngeni pa. Ala pa man ala nang 1 week na ay 1 week na mo halos. Talagang magsadyata na. Sasaya na mo. Kanya maka-uniformita na, oh. Wa, maka-uniformita na pong Sasaya. uniform taking PPCRV. Ne po. Nanong milyari last week kasi, Tito Alex? Last week po mong pisabyan tayong role na ning pamilya kayang eleksyon. Masanting niya po yung paganakaning milabas sa episode. Wa. Ing ugot tamo, yapin po itang ing meto nga bansang matatag o matibe, pundasyon na pamilya lang may kakalugod at mga ding abe-abe. Sa lesen na nita, ne? Yapin po. Bala mo ngeni, masanting niya uling last week nung wari pundasyon ng sasabihan tamo, ngeni balam din ring hollow blocks, ang pong graba, ne? Opo. Naning pamilyang matibe. Opo. Ang episode tamo tungkol yang ngeni kareng, kayanakan. Kayanakan. Enroll da ring youth, Youth. ngening election, ne po? Youth. At para po ka rin kakaluguran tamong Makapilipinas sa makayantabe, makiramdam at manalbe kaniting kaurasan, ban kanita po akasan metong da kayo lalo king programa tamong yeningad panapon, malyari pong pakibatan ining kaya katamong poll question. Tito Alex,
nanuyapin po kasing kakatamong poll question. King kaya kayong panlalawe, bakit maulagang marandang la siwala, ring kaya nakan ngining halalan. Wah, ne? Siwala, yapin tayo itang boses, ne? Para kareng millennials na po tayo, danibalo, nang burin sabihin ni Siwala. Bakit kailangan no, maulagang maramdam niya Siwala o boses, din kaya nakan ngining halalan. Yes mong, more than half kareng voting population yan po, alos kaya nakan la po mong. Oy, ta. Wa, sa lesena, ne? 37 million la po mong, din kaya Karakalda. nakan magboto. Kaya, kaya po, there is a power in numbers. Owa, tutuya ita. Kaya po, pota, abi-abi tayong pigunaman iti. Ne? At karen pong bisa mag-donate, ne? At sumaup king kaya katamong radyo, malyari yo pong muna man ipadala. Ne? Sabi natin po nga pong Kenneth, second to the last episode niya mo sabi natin po nga pong Kenneth, nung bisa ko pong mag-donate at magpadalang pamangan, karing volunteers tamo muna man yan, ne? King Maka Pilipinas, ne? Malyari na pong ipadala rin kaya kayong pakibat, kanitang kaya katamong poll question, at antimurin rin kaya kayong greetings, ne? Buring kutang, o nung nano man na buri yung ipayabot, mag-text kayo mo po karening kaya katamong text line numbers, 0915-954-1303, King Globe, 0918-351-8282 para King Smart, at 0942-357-4268 para King Sun Cellular. Maka-live tamo rin po, king Facebook, malyari kayo pong manantabi, king page ng Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Yan. Karing Manalbena, pakisirye po in Facebook live banlakos la pong dakal ring dasaning broadcast tamo. At pakibanggit yan na rin po ing parokyayo. Kabibilangan bangka nito, adinan taya namang maya pa oras ing kaya kayong parokya. Ostuya po ita. At malyari yung kami rin pong i-follow ing Twitter account na ning kaya katamong radyo, king @radio_ASF, at ing Instagram account tamo, at ASF Radios. Ne po, karin pong bisang magpatalastas, palyari ko pong mangutang king mag-send email king asf.radio.mktg@gmail.com or mouse ko po king 0949-609-5478. At karen naman pong bisang mag-donate para king radyo ng Archdiocese tamo, malyari o pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871. Ang makalagyong Joseph Marie Bakay. Dakal pong salamat at ipamalita taya rin karingaliwa pang tao atin tamong radyo. Ang makasawab king kakatamong biya kasalpantayanan. Ban kanita, lalo la pandakal din kakatamong kakaluguran. Awa, maya pa oras po king kakatamong radio station, eh. Nandin po sabi tamo na itapin, eh. Abanggit ko na din rin kakatamong hollow blocks o kaya graba, eh, o kaya din balas. Pundasyon, magsilbing pundasyon na ning kakatamong pamilya. Opo. At yan naman, siyempre, ila mo naman, sabi yung pimpunan din, pipagkwento kata, ilang pag-asa na ning kinabukasan uling ila, ring tutuking memalen, ne, na ning katamong bansa, din kayanakan, ne po. At pota pong magbalik tamo, yapin niya po yung masanting tamong topic kita, apining role of the youth and the election. Inya manatili tamo pong makatutok at mantabi kaya kami Kenny King, Makapilipinas, ing programa ng PPCRV para King Halalan 2022. Boto ko, dangal ko, ipagtatanggol ko. Iboboto ko, Maka-Pilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto. Sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan. Makalingat. Maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat. Siya ay di mangiiwan. Makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makapatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw. Para sa makabagong tumas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karaasan. Siya'y makakapayapaan. Iboboto ko isang taong makakalayaan. Isang leader na makakaligtasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa.
Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PBCRV. Panahon na ng pagpili, panahon na ng halalan. Madami namang kandidato, madaming mukha at pangalan. Sino kaya ang bagay sa ating bansa? Hindi lamang forma at salita. Sino o sino kaya? At sana kahit na sinong manalo, pagkatapos ng bilangan, sana naman ang panalo ay taong bayan. Sino kayang mananalo at magiging totoo? Sa pagnanais ng taong umunlad sa madaling panahon, sino man siya, pag-asa kaya ang dala. Sana naman, sana siya'y tumira tapat sa bansa. At sana kahit na sinong manalo, pagkatapos ng bilangan, sana naman ang panalo ay taong bayan. Sana naman isipin ang kapakanan ng mga mamamayan, maging gabay sa lipunan. At sana kahit na sinong manalo, pagkatapos ng bilangan, sana naman ang panalo ay taong bayan. Sana naman ang panalo ay taong bayan. Damdaman tayo pong pasibay ngeni ing April 29, 2022 episode ng Maka Pilipinas. Boto ko, dangal ko, ipagtatanggol ko, kaya dari Brother Alex UC, Reverend Justin Gatus, ACYM Head at Father Steve, Sister Hildegarda Madayag at Brother Rainiel Tarok patungkol king youth and election. At makiramdam kayo pa mo rin po Kenny King Maka Pilipinas, Kenny King Radyo ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At tauli napin pong tutunang lalapit ting halalan, masanting impisabyan tamo, ing papil agagampananda ring kayanakan, king pamamili karing mamuntukan kaya katamo, king gobyerno. At syempre, din kaya katamong guest ngeni, very special lang po. Metong pong kayanakan, ang po yung metong mamantabe karing kayanakan. At pakilala kaya po yung kaya katamong mumunang guest live via Zoom. Yapin niya po metong yapong member na ning youth king Santa Monica Parish karin king Mexico, alang aliwano ni Brother Dax Nathaniel Bondok. Po, Brother Dax? At suya po. Owa. Siyempre, metong lakarang pisabyan tamo ding youth niya, masanting mo naman na maramdamla naman boses din kaya katamong kayanakan. Pakilala tayo pa yung kaya katamong live guest niya ni Tito Alex. Siyempre, yung kaya katamong special guest naman. Alang aliwano ni yung pari, apaning magpabakal, mga santing, amano, kaya katamo, anya pong kasagsaganan ng COVID, anya pong paka-lockdown tamo. Nakakita ya po kayong Facebook. Yes. Ya po yung kasalukuyan
Cura Paroko ning San Antonio de Padua, Paris. King Lubao po. At siya naman po in director ng Archdiocesan Youth Ministry. I-welcome tayo po, Iyamong Steve Susi. Kumusta kayo po, Among? Kumusta po, Mong? Maya pagat panapon, Rev Justin, po kang Brother Alex, at maya pagat panapon po, kareng sablang makiramdam, yung kay katamong radio program ni kay katang Archdiocese. Maya, dakala salamat, kaya ning pamanimba tayo kay kami para maging party na nini kay kayong programa. Ito nga maragula, karangalan ka na ako, nga kaya beta ko ngayon. Thank you po, Mong. Siyempre, ikatamo mo rin. Very honored tamo. Aliwa mo yung iamong mahilig magpabakal kaya among mga sa tingaman. Nunune, guide na katamo. At ayang tabayana na katamo. King pamagnilay nung nano talaga yung ulaga. Daring kaya nakan ngening halalan. At siguro po, habang paninayan tayong kaya katamong guest via Zoom, pwede taning kutnan pa yamong, ne? Bantayamong nga pa, kabati tuki ni brother Dax, ne po. Kimumunang kutang siguro mong, nano mo po ing papil, daring kaya nakan king halalan. Sabi ko siguro, dakal papil, gagampanan. Kaya rin kaya nakantam, kaya daratang halalan. Mumuna, kaya pining pa mag-volunteer, ng PPCRB. Masaya ako, dakal tamo kaya nakan involved with PPCRB. Some of them are coordinators. Masaya ako na involved na talaga at willing lang maging volunteer. Kadwa, apapila gagampanan rin kaya nakan kaya ni daratang alala niya pining tangawsan ng Kabataang Bayani. It's a workshop para kaya nakan. Anong nuka rin kapag nasana nining workshop ay ni i-guide la rin kaya nakan tamo. Yung pamamiling kandidato. Kabala mo, discernment yan naman na karin kay programa nga ito, talagang mag-guide la. Kaya katamo kaya na mararapat siya hindi karing vicarial level. Kapag magaganap yan naman karing parish level. Kanya ako, masaya ako karin kay katamong youth leaders, coordinators, na talagang agyang very limited in making time. Uli na pinining pandemya. Pero pigsikapan dargo na ang bikarya pun talandala, ang poreng parishes para ibiyaday ng Kabataang Bayani. Santing na po nitan, uling ngening panahon na ini, uling tapong dakal na kain, Iyamong, metong yakaring mo naman na, siyempre, karing social media, nakakita mo. Alim mo detang mga hayap. Siyempre, atin mo naman detang yung masyadong masanting. Siyempre, ta naman na-control tampo nga iwasan. Pero, atyo pa rin itang concern. Ang poing pamihabe daring anak, ngini, lalong-lalo ng pagpamagpaulagada. Lalong-lalo na ngini, king bansa. At ngini, siyempre, ngini, king daratang alalan. Po, thank you po, Mong. At ini po, kaya betanya po yung kiyakatamong guest youth, po, Brother Dax Bondox. Sir, kumusta po? Hello, welcome po. Ayos naman po. Kayo po, kamusta kayo po, Ken? Sana kung ika-COVID kaya kayo. And hope that everyone will survive this pandemic. At so dapat po kayong ginanin pandemic, dagdag yan pa po yung eleksyon. Importante yan po yung eleksyon tangin. Sana po, makiramdam lang po rin kalumpa kung kaya nakan. Mainta po, mas mag-guide lang po at sana po makasahop tamo po for them to decide who the best candidate is para po king future na po ng kaya katamo pong bansa din kaya katamo pong balen. Amen. Thank you, Brother Dax. At salamat mo naman, king pamananggap mo. King kaya kami invitation, bistaman, very, very short. Yung kaya katabong invitation, Dakala salamat. Ayos mo po. So itang kutang mimo muna nandin kangamong, itang king kaya kang palagyan naning papil daring kaya nakan, ngini king halalan. Nabanggit na ngamong, na mumuna itang syempre yung dakal ka rin kaya nakan mag-engage lang yan king PPCRV at kaya ba't may itong napabanggit mo nga pinitang Kabataang Bayani na discernment circles na po mo naman so pandala rin kaya katamong kaya nakan per vicariate na banta mag-discern la nung nino rening dapat miloklok ang popang nanula rin katangian da
masanting para king posisyon na ita. Kaya kan palagi, Brother Dax, nano laring papel daring kaya nakanye ni king halalan? Actually po, kakayari pa mo po king Youth Talk po king University of the Assumption. Sabi ko pin po karela, youth are the prime movers of this election po. The youth of the Philippines at present po can determine the political landscape in the Philippines. According to COMELEC po, 30% of the population po is coming from the age bracket of 15 to 29. So technically speaking po, kainakan la po reta. And in 2016 po, Maragulya po maging rolling kainakan, kaya po pamanyang na po ning kaya katang current president. According to WS survey po in 2016, then pong penyambot na pong President Rodrigo Duterte, many batla po king edad 18 to 34. Majority of the voters po, ila pong penyambot na magpatutupo na po rin kaya nakan, ila po rin halos mag-determine kaya political landscape tamo po king Pilipinas. And in addition to that po, according po king kaya na po, data na po ng COMELEC ngeni for this year's national and local elections, 65 million la po rin registered voters tamo, and more than 50% of those are coming from the ages 18 to 30, which is 32.7 million po. And 5.4 million da pureta, first-time voters la. Wow. So maragulya po talaga in factor, or maragulya po talaga role, din kaya nakan karas po king kaya katamong eleksyon adaratang. At sana po gamitan tayo po ikatang kaya nakan enroll tamo ito. Kaya po gusto at makamatulid. Ang pakalawin tala po rin kaya katampong kandidato. Uling sabi ko pin po, prime movers tamo. Kaya pong eleksyon na yun, ikatamo po yung instruments. Bahinta po, somehow, ayaw nga tayo pong pasibayang Pilipinas. Uling baluta naman nga po, ikatamo, daranas na ang kasakitan ngayon pong kasalukuyan. Something na nitang sinabi ng Brother Dax, hamong tapong prime movers. Aliwa mo naman king political landscape palagi ako, uling king mabilog aspeto na ning kaya katamong pamibyebiyan ting nasyon, lalong-lalo na mo naman king biya kasal pantayanan na yamong. Ila pong tutuki nga napin. Thank you po. Kadwa pong kutang siguro, yako na pong mamye. Ita pong abanggit na nandin namong itang kabataang bayani. At metong kareng bayani tamo, yung pambansang bayani actually, Dr. Jose Rizal, iya pong sinabi kitang ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ngayon po kaya, palagi tamo, valid ya pa ba or maniwala tamo pa ka rin? Siguro, pakiramdaman tayo pa yamong kabati Brother Dax. Actually, you will be surprised karetang mapilang kung ayatin na workshop, seminar, kapataang bayani. Ning mismong kayanakan, ilang sasabi kayo ning kasebyan na ini. So, muli na sabihan, karela talagang kiklaim da. At paniwalan da, ila talagang pag-asa ni kaya katamong bayan. Kanya ako, masaya ako, aliwa mo, itamong mga tuwa. Ing sasabi karela, na ila mismo, paniwalan da at panamdaman da. Ila yung pag-asa ng bayan. Tamo niya po tang mag-share la, kitang workshop, talagang akit mo, ng mga sating na pangarap, para king bansa tamo, ang pong ang nanitang agawada, akakiding ulaga, ng agagawada rin kaya nakan para king pamagbayo ng kaya katambansa. Sa ting na po mo. Siguro po ipagramdaman tayo Brother Dax. Brother Dax, kaniya po yung palagay po, kareng kaya nakan, kaya katamong kaya nakan, kaya biyak pa kareta? Kaya biyak pa mo. Maniwala tam pa kaya. Kaya nga sinabi na ning kaya katamong pambansang bayaning Dr. Jose Rizal na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Opo, ako maniwala ko, tutuya po ito. Uling patunayan tamo po na talaga pong reng anak. Metong la po kareng instrumento po. Ban po, akwa tamo po ing kailangan tamo pong agawa. King kaya katang balen at king kaya katang komunidad. Ang kalupa na po ni sinabi ko, lalo na po ngayon, makapanahon, kaya pong eleksyon. Metong la po talaga kareng magdikta. Nung nino po yung dapat miluklok, rin pong kainakan. Anya po maniwala ko, nung nanuman pong aspeto na po ning biye at ning komunidad tamo, balo ko po anak kami mo po, pero minsan po, din pong anak ngayon, boses na maragulya pong bagay, bata pong makapanimbangan. Nano po ba yung kailangan, no karintam po ba dapat, at nano po ba yung dapat?
Minsan po kareta pong abseda pong amano rin kay nakan, karinta mo po ababalo nung nokar niya po itang sala. Minsan nakakita po imposible pero damdamam niya mo po yung anak, akit may yung sagot. So maniwala ko po, na itang po sinabi na po ni kaya katang pambansang bayani, metong niya pong tutong bage at metong pong tutong amano at apatutuanan dane po rin kay nakanini, malambat na pong panahon. At sana po ngayon pong eleksyon, patutuanan na pong pasibayo rin anak, kami pong anak, patutuanan tamong pasibayo, natalakad tamo ban, ikatamo metong tang instrumento at kaya gape da rin kaya katang makatwa, kipanyulong na rin kaya katamong bansa. Oo. Ito Alex, nangasabi mo ka rin. Masantingin kay registration turnout ngayon karing kaya nakan. Siguro pa uli na ni social media. At saka din kaya nakan may gising lo. Siguro pa uli na naman ng pandemic. Burira tinong sayking kay king sosyudad king kaya katamong bansa. Kaya burilo makialam na lo. Yan yung panahon na ini. Kasi kaya tang karelang kay alos 56% of the total voters ngayon kaya nakanle. More than one half. Yung pinakamaragal dealing voters yapin kaya nakan yapin ng kay in Calabarzon. Calabarzon kakadwaing kay Region 3. Ay no, NCR. Tapos Region 3. So makialam no rin kaya nakan. Tutupin ito mong ala naman talagang kay choices ken Ila talaga rin kay of the otherland. Correct. Ila talagang talan kayang manubela kaya riretang antimoy kami na senior citizen na kami. Pila na kami mong porsyento ka rin magboto. Ila na talaga kanyan, ila ng talan kayang manubela. Kaya piprepare da niya mong ingkay, piprepare da ning landscape, baka nita po tang ilang mag-andel na, masanting niya. Very good la rin kaya nakan. Kasi mong bistat man na kitang mga labas, dakala mga displaced largo, deng youth. Ela man lulwal. Ela lulwal. May kahitang cycle da ba mong, na dapat itang age da nga ita, pilang banway tamong, makipag-interact la, makaya face-to-face ka rin kaluguran daw. Pero may deprive la kitang makanito. Pero ngeni oreni, makialam la. Burira pakay din boses daw. Ganyan ang madagdagan ko ita. Okay, pamakaramdam ko karang anak, talagang patandam-daman mo lo. Manakit ka pag-asa. Manakit ka pag-asa. Patang pagaramdaman mo yung karelang salubin, talagang natutuya. Ila talaga yung pag-asa. Uling karela mismo, manakit kang pag-asa. Very valid ya pa rin po at talagang tutuya, tatatakya pa rin. Makakaya pa rin yung kakatamong makapanahon niya pa talaga at yung kakatamong kasabihan na yung kakatamong pambansang bayani niya po. At ito Alex, na niya po yung kakatamong katlong kutang. Makanano ya kaulaga, ing kasaysayan, kareng kayanakan, king karelang pipilinan. Kasi nung lalawin tayo po itang nandin mo naman, ito maluwa na ning sinabing Dr. Jose Rizal, pero very valid ya pa rin. Very valid ya pa rin. At masanting babalikan ning kasaysayan. Pakiramdaman tayo nung naning palagyan ng Brother Dax, kenitang yakatamong katlong kutang. Makanano ya kaulagay kasaysayan, kareng kayanakan, king karelang pipilinan. Hello po. Makananya po kaulag ka. Bala mo po kaya po ini, bala mo po yung oxygen. Makantay po kahalaga yung kasaysayan. Bakit po? Without us looking back, nung rin tampo menibat, na penibat ang tama, nung namilyari mga palabas, tamo po balo nung makanantanggalo, king present, ang po yung future. Yes, it's true, sa benda po, move on, forgive and forget. Pero pala mo po ako po yung tanggapan itapong forget. Forgive, opo. Pero mga ang milyari king mga palabas, para akalingan ko po itang nung naman po may kasugat ka na ako at may kapagpatatag ka na ako, bala mo po malabo yan po ita. Anya po, puri ko pong payabot ka rin kalupa kung kainakan. We do our research, we do our assignments. We look back. Ali po puro, ayos mo yan, sabi na ni TikTok, sabi ni Facebook, ali po. Ating pong libro, ating pong leaflets, ating pong history housean, ating pong mga tuwa. Karin mas titibe, kaya baluan ka rin tampo mas titibe at maging mas makabayan. Kumbaga po, tayo kakalingwan,
itang may ngalabasan. Kasi po kitang may ngalabasan na ita, karintam po abalo. Namin dapat tanggawan kasi milyari na ini in the past. So why you dare yourself do that again? Sabi na po, magkamali kang minsan ayos mo. Pero magkamali tang pasibayo, mali na po ita. Ali na po kamali ita. Decision tana. Kasi at nangyari in the past, which is ausanta mo pong history, o ba't prenta mo pong itang history ay ita, mabaluktot siya. Nung ita po talaga yung milyari. O tiyatamo mo po gamitan, itang history nga ita, yung kasaysayan na ita. Painta ikatamo po, ang popure, susunod pa pong henerasyon, mag-guide tamo pong masalese. Ene po magbalik kitang Pilipinas sa makalbog. Nune metong pong Pilipinas ang makayangat naman. Metong ang Pilipinas pong kilala daw uling mag-prosper ya po, uling progressive ya. Metong ang Pilipinas na kikilalanan. Nung nanumang milyari king nilabas, yan pong gamitan ken present at yan pong maging instrumento at inspirasyon ken pong future. Ito po yung nga sabi ko po king kutang tamo po ngayon. Dakal pong salamat, kalamanan Bong, na po nga sabi mo, Bong? Well, nung kutang mahulagay yung kasaysayan, I think it's not a question nung mahulagay. Kasi talagang mahulagay. Pero ikit ko naman, you will be surprised na karakaya na kan baluda yung kasaysayan. Na itang mag-research lang. Kareta mapilang kung pekilamdaman na share, mas surprise ko kareng share that they have knowledge king history. Pero on the other side, of course, ay ko naman sabihin na dengan kaya na kan baluda, siguro yung maging challenge kaya kami, king ministry ni kaya na kan, kapit ang ating muli mapilang kaya na kan. Masyado pang balo yung kasaysayan or may kadaliwala balo tungkol kay kasaysayan. Para kay kami, take me ita as a challenge, uling maniwala kami talagang mahulag ang abalo yung talagang kasaysayan. Yung lalo na pangaras kayo ng pamamili nung ining karapat dapat na maging leaders ng kayakatang bansa. Alex. Opo, Reb, importante yan pong importante at kailangan niya ay kareng kaya nakan importante yung kasaysayan. Kasi ita mo, makyapos tamo mo kitang may alabas sa panahon Atin tangang kanya-kanyang tutok yan na good example Anti mo, may iba tanan ng good example yan kay apong Ginoo mong. Anya salin lahi na ang pungkay, ang kakarempe nga rita mo, to make it short. Iya ko niya, tsuko keni, uling itang hapulot ko kantatang ko, itatang ko, hapulot na karetang ninununa, makanyan. So, o yan ang kasaysayan. Balik-balik ya mo yan, although manaliwaya mo physical appearance ang pungkay, pero bala mo kaya mo naman itang mumuliyaring kayang masanting, kayang good. Wala maduayan mong good and bad. Good and bad. Ating kalaban na rin kaya na kanyeni tungkol kay kasaysayan. Huli na piling social media po at ang ingababasado. Fake news, your mali yun. Ito yung danger talagang huling kaya na kanla naman. Mimisip lang pero sometimes dakalaretang babasadang kaya na makatudking talagang milyari or king talagang kasaysayan. O iting netong kalaban pangaras kaya sabi na kasaysayan kareng kaya na kan. Thank you po, Among, Tito Alex, ang po, Sir Dax. Si Sir Dax, sinabi na nandin, do your research nga na. Po, malyaring nang nangakakita mo, yapi na ito. Nung palalaman me, lawen me, i-research me. Anya pong kanitang mag-aral ko pa seminaryo, aga nakako. O patiking theology, ating pang church history. Pero pega na kananitang kaya kaming mestro, na impisamban, apining pibatana. Ali naman impisamban, itang panayang mahayap. Atin mo naman na detang at yung impisamban, ang ganding pamuntok ta kanita, ding santo papang minuna, ilangan po masalese pangatubo nga napin po Anyapin po kaya katamong metong aga nakakukanta ka rin, ita pong sinabi na those who do not learn from the mistakes of the past are deemed to repeat it. Nga na. Na mauli nung yata mo may biyasa kaniti. At nano ya po kaya katamong last question, Tito Alex. Nanoing panagkatamo, karing kayanakan, ngening alalan. Siguro po unahan tayo ni Yamong Steve. Well, impeka importanteng panagkat, siya pinitang maging involved
Ay, gawan daw, yung karelang karapatan, bumoto, mag-participate lang, this coming election. Kaya ba't nung naman itang saub ng para may kamalinis at maayos sa eleksyon, idea daw, at katatol yan ito, mga di. Kaya ako, ito kung panagkat kaya na ka na this coming election, sana bayo ta bumoto, mga di tamo, pagay tamo, yung manala espiritu pangat talagang sulat tayo or pili tayo dapat tamong piliin. Kanya get involved kaya na kan this coming election. Thank you po, Among. Siguro po bayo tamo munta kang Brother Dax, saga na kay Bishop na bayo tamunta king kareng polling precincts ne po kareng pabayo ta magboto marap tampa manahimik tamo marap tamo king altar ne kareng altar tamo king bale pangadita mo una ni kaburyani nga pong Ginoo at kay bat kabalik tamong ibat mig boto makanta mo naman magbalik tamo pasalamat tamo at salpantaya tamo na sana ingkya katamong binoto kaburyani ni nga pong Ginoo. Okay po, Brother Dax, ano po yung mensahe tamo kareng kaya na kanyening alalan? Of course po, tulad po rin sinabi na po kung Among mo muna po, be involved and participate po. Kadwa na po nito, you do your research. Let's do our assignments. Pakibalwan tamo po at magsaliksik tamo. Kaya tang nung nano po yung tuto, nano yung dapat, no ka rin tamo dapat. Hatlo po, tamong po magpatukiking agos. Na po rin sabihan karila rin dakal, karin yung gusto. Sabi ko pin po, pakibalwan nung nanuya po yung matulid. Po pwedeng baluktutan ing nano man pong matulid. Uling ka rin tamo po dapat. Kapat po, suya po pasibaya mong manalangin tamo po. We do our own discernment. Panalangin tamo po nga pong ginuna nung nino man pong isulat tamo or nung nino man pong kandidatong i-shade tamo. Sana po ila po retang mag-angat kaya katamo. Reta pong etatabili at maniwala ka rin Pilipino na agyo tamo. Na etamo mo po metong anasyon divided, but we are a nation that is helping one another to rise up. We lift up each other po dapat. May papag-angat tampo, may papanintinti, may papag-asikaso at may papanantape. Ini po, paneke po sa sabihan, how do you judge a candidate? Deni po dapat din kukutang tamoy katang kayanakan nung makanantang mamili at makanantang pong mamili kareng kaya katamo pong kandidato na tutuki pong mamuno. Mo po kayong bansa tamo, no ne locally po kareng kaya katampong balen. Deni po sabi ko lamang po, number 1, you decide on what kind of candidate are you looking for. Nano po bang candidate in pantunan mo? Nano lang po bang issues tungkol kitang candidate ito? Number 2 po, know and check the track record of your candidate. Siyempre po kailangang kilalanan tayo. Usisaan tayo po, noon niya po manibatan ng kandidato ngayon Nanla po rin plataforma na. Nano po yung pass na. Nano po yung kaigdalana na. Makaya dyan po ba talagang itubod tamo bilang pong manalakaran kaya katamo, bilang pong mamuno kaya katamo, bilang maging pastol tamo. Kasi po at na po ka-importante na rin manyambot ngeni. Reta po talagang makayadya at makasadya na harapan at ipaglaban na katamo. Uling at syuta po kay gitna ng pandemya. Po ordinaryo in panahon tangeni. Anya kailangan po makibalo tamo at balo tamo. Dino rin kaya katambo boto. Katlo po, let's all gather information and do some research. At pong ka-importante ini. Nung po balo, pakibaluan Ikayo kapatad, tatalan. Kinong na naman pong abalo yung. Kaya ustuya, kaya mali, basta po makasalali, kaya dapat pakibaluan Ita pong in-depth research. Mo po kabut sinabi ng Marites makanini na ito. Bayo po do fact-checking. Pakibaluan nyo po, nano po ba talaga? Nino po ba talaga yan? Nano pong agenda na? Bayo ya po tinagal kayang posisyon na ini. Nino iya at nano iya. Apat po, ini po importante yan naman po kanako. Watch and listen to debates. Kasi po, ren iboto tamo at itubod tamo. Lamo po kabud tao. Reni po rin tao manalakad kayong bandila tamo, locally and internationally. Naman po pwedeng gugulutan na katamo. Pong maging leader alayang pipilinan na panahon. Kaya masanteng, kaya matsura, marapya po dapat. Makatasya po
in kayang spirit of being a Filipino, fighting for all the Filipinos, speaking for all the Filipinos. Aliwa po itang mamili ka, karetang buri mong harapan at buri mong ipaglaban, po makanita. Makiramdam tamo po karela. Susunod po, mag-evaluate tamo po. Kaya rida po rin ang ng peki balwan tamo, peki ramdaman tamo. Mag-evaluate tamo. Nung reta po ba talagang kandidatong areta, ilan po ba talagang burita mo at karapat dapat? And also, Tauli po, let us not only think of our own selves. Let's think of the people around us, our family, our friends, and the future generation. Let's not only vote for ourselves. Let us vote thinking na imboto mo pong ay ni apin ing magpabayo king sistema na ning gobyerno, king maging future na ring anak tamo, at king maging future na ning Pilipinas. Kasi kasalukuyan po, ikatamungan, dadalang kasakitan. Ikatamungan po, may nasakit at magkasakit king kasalukuyan. Anya sana po, samasantaya pong iboto ing dapat, samasantamo pong manusisa, king nung nino yung karapat dapat, at samasantamo pong miabe-abe, misasan metong para po king panyulong ng kiyakatang bansang Pilipinas. Ita po bang, brothers, thank you so much po. Sana po may kasaw po pong mamaya impormasyon na maulaga yung pong daratang pong election po ngayon. Thank you po, Brother Dax. Kasanting nanay mo. Talagang kompleto, concising, panabilin, naning meto nga kayanakan, kareng kayanakan. Po? Yeah, pwede na ka naman tagal ka niyan. Thank you po. Maya pa oras po, Brother Dax. Ibat king Santa Monica Parish, King Mexico. Masanting ya po at talaga pong balang makapilipinas tampot ang kulang ya po yung meto nga oras. Talaga pong maulagala rin kaya nakan uling ila ring tutuking munye sala king paintungulan. Pero kailangan tamo pa mo pong mag-break bagya at kaniti po basan tayang pasibayang kaya katamong poll question king kaya kayong panlalawe bakit maulagang maramdam la siwala ring kaya nakan ngening halalan. Po? Kaya katamo pong pamagbalik, isundo tayo yung metong napangudake ng kaya katamong programa. Kaya betala ding PPCRB representative, bamo niya updates, iba't ka rin karelang lugal king pamagsadya para king paparatang aalalan 2022. Kaya ni po yan king Makapilipinas, yung programa ng PPCRB para king aalalan 2022. Boto ko, dangal ko, ipagtatanggol ko. Dintandanan king pamagboto. Mumuna. Ing pamagboto, sagrado yang karapatan, ami pagkalob kaya katamo. Grasya yang ibat, king apong Ginoo. Kadwa, alime pamisali ing boto mo. Alime mo naman pamayad utang alub. Katlo, ingulaganan ing konsensya mo. Atlong dalan o 5 dalan, libuya mo. Kamuran mo naman. Kapat, istong pirayit me ing sarili mo king pamagboto. Aliwa mo ika ing magdusa. Nune, pati ring anak at apo mo. Kalima, iboto tala ring biyasang mani muna. Aliwa ding puros na mani muna. Kanam, iboto tala ding ating prinsipyo. At ding ating takot, king apong Ginoo. Kapito, iboto tala ding ating plataporma at programa. Aliwaring puros na forma at drama. Kawalo, makasawa laring mangako ng mangako at puros mo salita. Dapat ding dakal gagawan, ilang pilinan. Kasyam, ingi kalimang utos ning apong Ginoo nga na, eka makamate. Alita laboboto, reng mamatakot, at mangitil king bie. Kapulo, gustong eka migboto,
ala kang karapatan magreklamo. Samasanta mong magboto para king tagumpe ning balen at bansa tamo. Dating paganaka, sinulat na lang Reverend Father Eloy Dizon at pasibayo na lang paganaka ning Pampanga Parish Pastoral Council for Responsible Voting, National Citizens Movement for Free Elections, Social Action Center of Pampanga, ating radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, para king daratang ahalalan 2022. Damdaman tayo pong pasibay ni ing April 29, 2022 episode ng Maka Pilipinas. Boto ko, dangal ko, ipagtatanggol ko. Kaya dari Brother Alex UC, Reverend Justin Gatus, ACYM Head at Father Steve, Sister Hildegarda Madayag at Brother Rainiel Tarok patungkol king youth and election. Kaya beyo kami pamurin po kini king PPCRV Pampanga king programa tamong yening halalan 2022 alang aliwano na ing Makapilipinas kini mo king radio ning Archdiocese ning San Fernando Pampanga DWBL 91.9 Bright FM at ngayon chuta na king second part na ning kaya katamong programa nung no karin mamielang updates din kaya katamong kayabe king PPCRV. Tito Alex, pakilala mo lang rin kaya katamong guest. Yan po, kaya betala din kapatid tamo king kasuywan, king PPCRB, ibat king balen, ng Santo Tomas, Sister Hildegarda Magdayag, at ibat king balen ng Santa Ana, Brother Arturo Suba. Kumusta ako po? Mayap naman po. Na kayo rin po. Wadeni po, nandin la pa rin ni kaya betala mong kaya bemila po na midinan pong program, iba't po king kayabe laring ideal sa Point Commission on Human Rights na patungkol king bantay karapatan sa halalan nga na nung ka rin may discuss ya king ding kakatamong voters rights at ding kakatamong nung naninggawan ng eleksyon bistaman makuyad namo pero very masanting ya po Tita Hilda po Brother Arthur yung pong pwede ya pong albenita at pwede ya pong i-replay at suya po ka rin Facebook pages na ning kakatamong Archdiocese. So sige po, mapabustenta na lang pong mami-update ngayon rin kaya katamo pong kakaluguran king PPCRB. Siyempre unahan tayo ing rosas, libutan na rin tinik nga na. Tita Hilda. Maya pagat panapon po among Steve, Reverend Justin at Brother Alex at king kayabe ko po. Kaya po king Santo Tomas, swerte kaya po uling suportado kami kaya kaming kura paroko, iya pong Ronnie Cao at antimuring king Comelec, inke Comelec officer po Madam Rosel Cuellar na ganang activities na po talagang pabalwanda ko at ausanda ko abeda ko ne po. Repun kaya kaming kaya na PPCRB mumuna mi ka updating la po at mi ka programa la po kaya kaming chapel nung ka rin magaganap po yung ganang activities mi uling gagawan de po yung pisamban mi po ne po. Ita pong kayang kareng voters education, mumuna po kaya kanakapamong volunteers niyang February 26 kay inagkadongan po rin kaya nakana ning bikarya po. Bikabiyala rin din keng Campo Libas po. Bika voters education la naman po na penamunahan na po nga supervise na po nga pong Ronnie. Po. Anya pong March 16, Mika Unity Walk na kayo po. Pong Peace Covenant na migatend lang po rin kaya kaming kandidato. At anya pong last 2 weeks ago, Mika saning na kayo po ka rin kaya kaming computerized voters list. Ngayon po nang kasakit kasi every page kailangan pirman me. Okay. 1,900 pages na po rin. Anya po ayaring one day, bedi kami nalamo rin aliwa. Ating last po na
2 days ago pa mo, Mika Municipal Joint Security Control Center na kaya po monitoring. Kaya bemila po rin king LGU, ing Kapulisan, ing Kimpelco, rin king Fire Department. At kisabihan na po na dapat gawan niya, ni po king kempata pong election time po. Ika mo po na at ngayon ni po, tutiki po kanyan, Mika meeting na kaya pong pangkaragulan, pantarening assignments na rin anak, magkain na po. At pasalamat kayo po nandin, kaya tapong kayo, ling ibiano po rin kaya kami t-shirts, ID, at nila pong alcohol, ang pong face mask, at nila pong seed money. Wow. Dakal po, ganyan lang po rin sakop niya ni seed money. Dakal po salamat. Ating kasahop mo naman. Opo. Ay, bala naman po din kaya kayo at banta po, biya-biya tamong sumulong nga hanapin po. Niya po. At dakal po salamat, Tita Hilda, king update, king Santo Tomas, niya po. Maya Poras po, at among Ronnie, hello po, nung makiramdam ko po, niya po. At yan po magbalik ya po yung kikatamong talaturo at talasuyo, i-brother Arturo, iba't king Santa Ana. Ako pong salamat among, kaya pong masanting introduction. Maya pagpanapon po among Steve. Brother Alex, may pagkapanapin mo rin po. At kaya kayo pong sablang makarandam kaniting siwala, may pagkapanapin mo rin po. So ini po yung kaya Talasuyo, Mr. Arturo Suba po, baking parokya ng Santa Ana. Anong nuha rin natin kaya pong 34,534 registered voters. Nabila po nga aming polling centers. At ating kepong, PPCRB po, ating kepong pong total at 290 total volunteers. 245 po ka rin ni kaya na kanla. Ito pong 45 lay minister la. Po. So, ito po yung update IBF ko kaya kayo. Kaya po may labas, kaya pa na po nga sabi na nini kaya sipin ko. Nag-sign na ako naman po karetang voters list. Pero po itong kanakabalo ko karetang last pages. Ito pong paper-sign daw. Alina po. All pages. All pages talaga. Ito mo po last pages. Ilang paper-sign daw. At kita pong nilabas sa April 19, napapagatianda ako naman po, kinumiranda ako ng Comelec. Tapos joint meeting ng Municipal Joint Security Control Center Coordinating Conference. May ganap po yung kitang April 19, galing po yung Municipal Building making Municipio Santa Ana. Kaya bela po Kenny rin keng DILG, Supervisor rin po keng DepEd, yung keng pong Philippine Constabulary o PNP, yung pong Department of Health, tuling pong atintang pong pandemya ngayon kasalukuyan. Siyempre po, kailangan dahil power, yung Pelco, at nung pungon po kayo, kaya biyat niya na po anito yung Bureau of Fire Protection. So far po, kaya po pag-coordinate ko ang aming REA, kaya aming masipag ang ora para ko. May pag-recruit na kami pong volunteers. At katunayan na po niyan, kaya pong Domingo, yung oras, alas 10, hanggang alas 11:30, maka-schedule kayo pong orientation, kaya ni pong volunteers. Ganap kendaratang Mayo 9. Tinggap ko na larin po rin ang animandang seed money kita pamilabas Biyernes. At bayo ko po may ako ngini king sakop, ingwa ko na lang po rin kaya aming ID. Anito, Medina ng Lagyo. Ita puro kong t-shirt, kaya ko adala, walang makingat ng dalan. Yan ang pumabot, Brother Arthur. Yan po pumabot, ita pong sakyan ko, may playa. Yan po. So, ita po, kaya naman po siguro kanina, ita pong headquarters mo, yapin po itang Akba Building, ita pong dating Corsilio House. Wow. Ng Santa Ana. Nice. So, yapin po yung mga talaga ito. So, yung plano namin po kanyan, ditang makanano lang pong i-designate din kaya aming youth. Dito pong mag-serve as manantabe, kareng lagyo, kareng boboto. Ang paporeta mapilan, siyempre magsilbila as poll watcher. So karen ang pong abi akong lay minister,
Sila po yung magsilbing rubing ang po pong elders per precinct o per polling place. Kasi po, aliway pa mo rin itang atin medyo makakatuwa manantabi, karing kainakan. So, ito po yung akong update. Kaya kayo, kaya yung parokya na po Santa Ana, yung parokya pong ipagkalaman at magkalam. Amen. Thank you po, Brother Arturo. Siguro po, aliwan tayong bagay ng second question. Anti mo pungi kayo, volunteers kayo, na syempre, sabi natin, bala mo Tito Alex, batikaan na kayo. Nano mo yung kaya kayong panabilin or kaya kayong mensahe, kaya nakanta mo lalong-lalo na rin mag-volunteer king PPCRV. Tita Hilda. In panabiling ko po karela, samasanteng karela ngobra, at alala pa pong tikilingan ka rin politiko tamo, maski nangeni mapaling kaya katamong eleksyon, maging akaila po alala pong tikilingan, pinampo pa pong itang obra, po pa pong sana po may kasundo-sundula at iningobrada pibasay tang salesende ingobrada. Kening kaya kami pa magkaya. Ito pong ang galang mo muna. Dapat, potang ini, masigasig na potang on the day na itself. Minatras na lang. Nakpas na po. Bali yun naman, volunteer tamo mo. Pagpatuloy yung mag-volunteer. Hanggang isad-sad. Nyapin Kasi kakit ko tingin, nirengalwa, medyo, kasi kukutan ng atin tapong alawan. Basta ako dumanop. Dumanop. Ito yung kaya kami panyugurado kaya kayo dumanop. Kami po karela. Ang inipampo itang anak lapa mo, mabibiyan na itang spirit of volunteerism. Thank you po, Tita Hilda. Siyempre, iting kaya katamong talasuyo, si Brother Arturo, na ano po yung panabilin nyo o mensahe yung karen kaya nakan mag-serve yung PPCRV. Parang pong kayabi akong kayanakan kanya ng pong akong lay minister. Lugaran tayo po yung kakatamong liban na obligasyon o misyon. Yan daratang alalan. Kanti pong kakatamong daratang alalan maging matagumpaya, malinis, maka, Pilipinas. Yan po. Lugaran tayo po yung kakatamong liban na obra. Alam mo po itang t-shirt o ID ang kakatamong panagalan. Yan po. Okay po, dakal pong salamat, Brother Arthur, ang po pa'y Tita Hilda. Siyempre, bayo tampo mamupos, basan tala pa mo pong yeniring mensahe, daring kayabe tamo, yening kaurasan king programa tamo, ding mikyabe, king kareng kaya katamong pulse, or ding greetings da. Ding Facebook viewers tamo po, siyempre po, makoon niya po, bayo ya po linob kini, king phone ng Tita Hilda. Madayag niya po, Albert Makaspak. From my parish. Wow. CPC President. CPC President. Maya pa oras, Brother Albert. Poresa Bumanlag Orias. Inka na akong number 1 fan. Itatang ko Rolando Gatos. Carol Matito. From my parish again. From wow. Siyempre, full support. Punganto. Luceo Luz. From my parish again. Kaparokya na nga mo. Inka katamong kaya Beking Sakop. Sharon Yasana Datu. Rosalia Hanova. Grace Somera, at syempre, ini po yung migdala mo naman king sakop, king parokya na nga mong Steve. Kaya katami ito nga Angel na kayabe nga ni Tita Suzette Vitog, i-Angel Lynn Capuno. Ito yung kaya nakan, king parokya. Wow, youth, maya pa oras, Sister Angel, at Victoria Vicky Vinluan Malasan. Ino pa po, Brother Alex? Arnold Miguel Pelisilda, Michael Zavala, Medardo Pundavela, Joonki Shodems, Daisy Dre Ed, Erminio Bobis, Edgar Mendoza, Victor Oliveros, Mercedita Kapati Bergosa, Rufa Smith, Teodi Daklan. Okay po, ini pong texter, muna pong texter king 2898, ito po yung last digit na ning kayang number. Maya pagad panapon po Makapilipinas, masaya ko pong manantabi kaniting programa, banlakwas ko pang miyan tabayanan para king halalan. Congratulations po, King Team U. Para po kanako, as nakaulaga maramdam la siwala rin kayanakan, ngening halalan. Uling nganapin po ning CBCP anyang milabas ang Year of the Youth, keti Pilipinas, ring kayanakan, ela mo po future. Nuna ila mo naman ring present, wapi naman ning pisamban, at asabi tamo mo rin ning bansa tamo. Inyas nakaulaga, ing maramdam la, uling ila ring tutuking henerasyon, asoy wanda,
ring iluklok tamo king posisyon. Maya pa oras po and more power. Kasanting na ning message. Nino pa po Tita Hilda rin ning kakatamong Facebook comments. From Carol Matitu, happy afternoon po. Watching from San Antonio de Padua, Paris. Yes, Cubao. mga oras. Lani Dizon, kaya po kinkayan. Maya pa oras po kaya kayungan. God bless po. At si Gina Yutuk Gonzales, Maya pagat panapon po. Okay po. At dakal pong salamat. At ban kanita, nandin ti kami pisasabihan bala mo, yapa Tito Alex pa yung mag-amanong pabakal. Kaya hindi king Makapilipinas. Nano ya po yung banta tintamong bakalan at tandanan king episode tamong yan ingad panapon. Nano ya po yung kakatamong hugot for the day. Ne? Tingugot for the day tamo po. Kaya nakan kanita, kaya nakan ngeni, maging kaya nakan pa. Tandanan ta, Diyos lelangan na kata king wangis na. Kaya adaptan ta yung kaburyana, ban maging pag-asa ning balenta. Wow! Santing na talagang mabye yang mabye ing kakatamong pambansang bayani. Ne po? At dakal pong salamat karing meging guest tamong yening kakatamong episode. Siyempre po, ing kakatamong kakaluguran, ing kaluguran tamo iamong Steve. Salamat. Thank you po. Although po exit na po king kakatamong Zoom, mi brother Dax Bondok, king parokya ng Santa Monica, king Mexico. Siyempre po kang Tita Hilda, ang po pa kang brother Arturo. Ne po, dakal pong dakala salamat at kaya kayungan pong minantabi king programa tamo. Bayo tamo po mamupos, anyawaran tamo ing bendisyon at pamanyaw, pakalulu at saup na ni nga pong Ginoo, lalong-lalo na ngining daratang alalan, panimulan ng among Steve. No? Kilagyo na ipam, paning anak, ang paning Espiritu Santo. Amen. Ginoo, kilana mo pong Aldo, maganap na ing halalan, igay kaming bansa. Ngayon po abe-abe king manalangin, para king malinis, at maayos sa alalan. Panalangin mila po ginureg sa blang botanti, lalong-lalo na po ay kaya kaming kayanakan na paniwalan mi para karela yung maging desisyon ng bawat netong kaya kami. Yes, Uling ila, yung tutuking generasyon ng kaya kaming bansa. Panalangin mila nga po rin sa blang kayanakan na sana ang tabayanan nyo lang, man mamili lang gusto para yung kandidato. Panalangin nila naman po ginurening mag-volunteers din yung babiyera yung sarili daw, yung oras daw, yung talento daw, para ikamayos at malinis kaming halalan. Sana po ang tabayanan nyo langan. Lisyayo la po, inaanumang pong kapamakan, inaanumang sakit, inanyo lang lakas pa may kakatawan. Panalangin nila naman po rin sa blang kandidato. Sana po mapaliwanagan lang naman kaisipan, na inikarilang liban, kasuyuan nyo. Para king bansami, kasuyuan para karing kaparamin tao. Bendisyonan nyo kay ang Pugino, sana po king kay ang Banal Espiritu, yung mantabingan king daratang alalan. Yes, Itingan na adwami, kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ang timurin. bendisyonan na katamongan po ng Diyos sa may paing totoo, ingin pa, paning anak ka paning Espiritu Santo. Amen. Next week po, May 6, para king kakatamong last episode. Ang title na ning episode tamo, apining Know the Candidates. Ikit tamo pong pasibayo. Balam kapilan pa mo po, inumpisan miyay ning episode at ngayon po, mayayari ne. Salamat po karingagan ng minantabi at agkatanda ko pong mantabi pa. King kakatamong last episode ngayon tutking biyernes ne po. Abayan nyo kaya pong pasibayo, 3:30 ning gadpanapon kiniking DWBL 91.9 Bright FM. Ing radyo ning kakatamong Arkidiocese, San Fernando, Pampanga, king programang Makapilipinas, ing programa ning PPCRV Pampanga para king halalan 2022. Itamungan po, boto ko, dangal ko, ipagtatanggol ko. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na Makapilipinas, na
Maka-Pilipinas, na Maka-Pilipinas, iboto ang Maka-Pilipinas, na Maka-Pilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matino ang pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat. Makatotoo, hindi sinungaling, makalingad, maalalahanin, makatarungan, makakalikasan, iaalay ang buhay para sa bayan. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, maganda sa kanya lahat ng katangian. Na Maka-Pilipinas, na Maka-Pilipinas, na Maka-Pilipinas, iboto ang Maka-Pilipinas. Yeah, makakalayan, ito'y paglalaban, makakapayapaan, ayaw ng karahasan, makabatas at makabayan, masigasig tumulong, makaahon ang bawat isa, malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makakiran at patas pakisama, at higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, maganda sa kanya lahat ng katangian. Maka-Pilipinas, 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 iboto ang Maka-Pilipinas, Maka-Pilipinas.